Pozdrav ekipica. Evo nas još jednom. Ovako, danas došlo je vrijeme da se radi servis. Danas ćemo raditi izmjenu kanalnog remena na 400 CDI. Kanalni remen se nalazi tu unutra. Kod S klase morate vaditi i intercooler i puštati antifriz, jer je intercooler hlađen vodom. Pa ćemo mi to sve odraditi. Ima tu dosta posla i dosta toga treba ovo sve raskopat. Vidjet ćemo, ima tu dosta posla. Znači, prvo ćemo pristupiti vađenju ovih usisnih cijevi, maknemo ove plastike i to. I onda idemo odvajati usisnu cijev, ovu tlačnu, i tu dole unutra imamo još i od uzdola moramo maknuti pod, moramo turbine odvojiti da bi došli do remena. To je malo komplicirano, ali sve će to pomalo krenuti. Ovako sad idemo redom. Ovo ćemo očerafiti tu, ove cijevi, ovdje ovaj usis odvojiti i ovo sve, da dobijemo tu veći prostor. Antifriz posudu maknuti, ovo koljeno očerafiti, izvaditi to tu van sve. Filter goriva isto izvaditi, njega ćemo staviti odmah novoga, pošto već raskapam, imam novi komad. Sad idemo ovako, znači imate tu dva, tu jedan, tu ovoga, tu je jedan dolje, evo ga, tu jedan, tu su još ova dva i ispod je tu još jedan. Ovo isto treba skinuti. I tu bi ispod trebao biti još jedan. Malo teže. Ova dva treba skinuti, ovoga. U stvari samo ovaj jedan. I tu je unutra gumica. I onda se to izvuče van. Ove se daju. Ove su nam super za ovim klještima. Skidati ove šelnice. One ima većinom sve te automatske šelnice i to su super šelnice. Ovako ju stisnemo i samo izvučemo dole. I nemate puno posla. Sa svim ostalim klještima budete imali problem, ali s ovim ne. Evo ga. On većinom ima takve šelne. Evo, sve su takve. Evo. I tu je isto tako. I ona se može koristiti, ostane lepo na crevu i ona se može koristiti ponovno. Ovaj čađa, to je normalno, to je od EGR-a, ne, to dođe normalno. Sad smo na pol puta, sad se može izvaditi, ovo je kontrola, regulator je to za gas, klapna unutra. Tu imamo ispod još jedan vijak. Prvo ćemo ovo izvaditi, ovo. Ovdje je brtvica. To je metalno, to možete ponovno koristiti.
drže unutra gume još. Da to otpuste. Sad bi to trebalo izaći van i gotovo, ne? Tu drži guma. Tu drži gumica. Evo ga. Jer te gume dihtaju da to nije normalno. To je strašno kako to dihta. Čađe ima. To ćemo počistiti samo. I gotovo. Ovo smo bili jednom skidali. Sad smo tu došli do dijelova. Tu se remen nešto malo nazire, kao što vidimo. Moramo ovo sve izvaditi van. Ovako. Sad smo to zvadili, sad se opet već malo remen bolje vidi, ne? Nikad kraja dođe tog remena. Tako, sad ćemo dole izvaditi ovaj tu dio koji se zove intercooler, ali moramo pustiti antifriz. Njega ćemo dole pustiti na onoj famoznoj M44, takozvanoj pumpi od intercoolera. Jer tu se miješa voda i zrak, on hladi, a ovo mu je vanjska strana intercoolera. Ima pumpu koja cirkulira i konstantno održava temperaturu zraka usisne grane na 35 stupnjeva. To je dobro. Nema rupe, zato on tako dobro ide. Sad ćemo izvaditi van intercooler. Prvo idemo dole, mahnemo plastiku. Tako, znači tu ćemo sada skinuti dole ovu plastiku. Da bi nju izvadili, poželjno je izvaditi, skinuti i ovaj lim. To ćemo lim skinuti pa ćemo to početi sve oprat. Budemo izvadili ovaj lim dole. Tu imamo, to su 13 matice. Imamo ove šrafe i onda tu onda plastika ide van. To moramo sve izvaditi. Tako, ovo smo skinuli. Sad imamo tu od intercoolera ove šrafe. Dovoljno je jednoga odšrafiti, jedan je tu, drugi je tu, svaki od jedne turbine. Tu unutra imate, jedan je tu, a drugi je tu, kad drže intercooler. To treba otpustiti i odvojiti cijev. Cijev ćemo odvojiti tu. Ide na ovu pumpu M44. Tu ćemo odvojiti cijev i onda bude iscurila voda iz intercoolera. To je ova pumpa tu. Evo, tu imamo još ovaj jedan šraf. Onaj tamo drugi. I tu da morate treći. Da možemo ovu cijev odvojiti i pomahnuti u gore da možemo intercooler izvaditi. Evo jedne bitne stvari. Ovaj i ovaj tu tamo možete odšrafiti. Ali ovaj tu treći ne možete. Ovaj koji je tu, za njega moramo spustiti rame dole. Za ovoga tu moramo rame odšrafiti. Ne morate auto dizati za rame, ovdje otpustite ovaj šraf lijepo van, odtegnete to i samo rame izvadite van. Jer to vam nije problem, vidite, on se uopće tu ne sjedi. I onda možete ovo izvući, jer auto stoji na amortizerima.
Tako, sad kad smo izvadili van sve, sad vidimo tu gdje je remen. Tu je sad to sve tako mrljavo i mašnjavo. Usrano. To ćemo oprat. Ali prvo ću remen otpustiti da vidim kako je stanje. Španer smo kupili. Rolkicu imamo, samo moram vidjeti u kakvom je stanju ova remenica tu. I u kakvom je stanju leže na kompresoru dole. Pa ćemo sad to rastepiti, a ovo ćemo oprat sve. I gotovo, skinuti remen, a ovo ću sve onda oprati dole. I isplahnuti. Maznoću. Evo ga, tako. Ovo smo lijepo oprali, sve očistili. Lijepo oprano. Nema one masti. Gore. I sad ćemo fino ovu rolkicu zamijeniti tu. A njemu ne moramo poslije, jer prvo vadimo pumpu. Pumpu vode ćemo zamijeniti, jer smo utvrdili da pumpa vode ne valja, vidiš. Klima se. I tako, mislim, kupio sam novu vodenu pumpu. Nju ćemo zamijeniti. Da bi odšarafili pumpu, morate ovaj šarafom tu smeta. Tu dole vam ovaj šaraf smeta, jer smeta remenica, ali remenica na sebi ima ovaj zub. Tako da morate motor okrenuti da se poklopi rupa. I onda ćete lako to promijeniti. Ovako, da bi izvadili pumpu, morate ove tu vike odšarafiti. Ali ovaj tu zarez, vidite, ovaj zarez tu, on mora se poklopiti, to je radilicu. Nju okrenete na ovu maticu sa ključem 24, okrenete ju da bi dobili da se poklopi samo taj zarez na taj šaraf. Onda budete mogli sve vike skinuti i cijelu pumpu izvaditi van. A sad ćemo pustiti antifriz. Antifriz puštamo tu na kileru dole. Tu dolje na kileru ima, sad ćemo vidjeti. Tu dolje on ima, evo čep. Ovaj crveni, njega se odšrafi i tu će vam curiti antifriz. Da iscuri u kantu čisto. Da ga možete uloviti, poslije ga vratimo nazad. Ništa, idemo pustiti van antifriz. Pa će za danas biti to, a sutra ćemo nastaviti dalje. Pozdrav, evo nas drugi dan. Smo tu, nabavili smo pumpu, novu. Dobite ju lijepo sa kitom. Komplet. Pumpica, aluminijska. I nju ćemo zamijeniti. Nju drže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vijaka. Antifriz smo ispustili na onu pipu. 10 litara ga ima u tom motoru. Ništa, idemo sad odšrafljivati pumpicu. Ovako, pumpu smo izvadili. Sad ću vam pokazati. To je originalna je pumpa. I pumpa je još originalna proizvodnja, vidite, to nikad nije mijenjano. 2000. godina. To je nikad nije mijenjano, to je prva ugradnja. 270.000 je napravila pumpa i malo šuška, ali nije puštala još. Suha je, evo. Kako se čuje. I klima se. Evo ga. I zato je treba zamijeniti. Sad ćemo staviti novo. I to je to. Sad kad je to čisto, onda ćemo uzeti silikon i nanijeti ga na blok i na dihtung. Ovu smo brtvu mi dobili ovako.
nanijeti ga na blok, pa stavimo dihtung i onda gore pumpu. Sad idemo gore sa remenom. Evo ga, stavili smo i remen, točno kako je bio. Remenica kompresora je dobra, rukica je zamijenjena, novo, ovo je poštimano, sve je to zategnuto. 2 puta provjerite da li je sve u redu, da niste nešto zaboravili i vraćajte vike nazad. Redom i pomalo razmišljajte kad vraćate nazad. Sad moram staviti interkuler unutra i tako. Lijepo razmišljajte dok vraćate. Jer ima puno vijaka i ima ih još ispod auta, morate paziti. Sad idemo to sastaviti pa da vidimo jel to sve lijepo radi. Evo, složili smo, sve radi. Remen se lijepo vrti. Ništa ne šuška. Nigdje ništa ne curi. I to je to. Ekipica moja. Vidimo se. Lajkajte. Ćao. Ajde, uživajte i sretno.